Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Yeah, of course ni teta kharela manager Philani leyi nga ta hi khe hi linka of course na Makhadzi hi tlhela hi linka na Ponani Makhubele. Yeah, so already previously mi nga mi swona hi fike hi endla e video laha fike hi kombisa ku hi manager Philani yi nyamarini on Facebook hi tlhela hi kombisa na hint leyi gaga xa nga hi kombisa yona ku swi tikombi na ku issue yi fambisana na timhaka ta mali somehow ma yi vona mhaka leyi. However, ku tlhela ku va na screenshot xi nga ve circulated 15 ta July, as you can see screenshot xexo xi all over Facebook as I'm saying now, xi nga tsariwa hi Ringo kwalano, so a yo commenta ka yin'we ya ti-post swiri so ya hala kahlekahle ku va e gossip guys a swilo leswi hi nga ta swi confirma as Master T ho ta ku swi hlayini hi twa ku veri swi ya kwini. So Ringo la hi fike hi kombisa ku Makhadzi is suing Philani for defamation of character. So ku hi yona yi kombisa ku manager Philani yi le ku suweni. Mi nga ma hleketa ku na e video leyi nga hi endla manager Philani of course a yi ri karhi yi kolota like I kha yi londza Makhadzi 55,000 rand ya magayisa. Mara kona I was a bit skeptical on that because ani magayisa hi vona a va endla event, so mali a ku nga ri ya manager Philani liya, so leyi ngo maybe yi twala ku nyama loko in legal terms a ku ri liya ya paparilana. Ya hi nga swi vula tani liya ya 15 hambi 12,000 sweswi hambi sweswi yo ka yi nga ri ku manager, mara liya at least yi linked na yona, mara leyi ya magayisa 55 hey I think a yi ri out ngopfu. Okay, the court's interdiction was handed over to Philani this morning, morning ya the same exact date of course, ra ti 15 ta July, very ri fikini papila le ka manager Philani. And then akombisa ku hence he decided to deactivate his Facebook account. To be quite frank, I kind of pity him. Makhadzi's lawyers are going to rip him apart. Very manager Philani va ta yi destroy kunene. Yo phela guys, loko va yi sola swi nga endla va lava na timali phela we never know, yi ngo hetelela ngwenya mi kuma ku yi xavise na movha yi kota ku hakela swikweleti because tiloyara ta hlupha na tona tiloyara ta hlupha. So hi yin'wana ya ti-points leti nga kona ku ngo vuhemu kwalano ku veri manager Philani yi pfuleliwe case kwalano hi Makhadzi, a hi swilo leswi hi nga ta swi confirma ni. Okay, and then of course hi tlhe hi ya ka Ponani kwalano like this position leyi posta hi Gaza to Gaza News va nga va kombisa ku breaking news mi hloniphatisa ngoma from today on Philani u deactivate Facebook account ya yena, so ku hi yena la a kombisa hi ntiyo i mhaka ku a ri karhi a xingelana na Sangoma. Hi ta vekela nyana some screenshots u nga ri khale na Xitsonga Music na vona va fika va tlhela va n'wi posta na yena i respondini futhi laniwa na va vula the same thing ku kombisa ku the underground gang of course a yi ri busy swinene na manager Philani. Loko se hi ya ka ti-comments laha hi fike hi vona a fika a deny of course Ponani, that's why hi ta hlana la hi ku ni swona ku i respondini fa kombisa ku lolo mina I'm a fake social media Sangoma, ni hava na ndhumba na lava cinaka la social media mathwasana ni wiki ngopfu stro leswi a nga fika kombisa swona kona. So a yi sukeni swinene nyimpi ya manager Philani of course na Ponani kwala vhiki. As you can see kwala yin'wana ti-screenshots yeleyo kwalano ku a ri ku chingeriweni kona ku ya ku yena waloye i tshamela ku va khapi timhaka ta vanhu and stuff like that, or yena rihlanga ra as you can see kwalano ku yi titwa nena and stuff like that, and why va nga tshama vanuna as you can see kwalano kombisa ku a yi tsandzana hi timhaka tano sure ku na laha yi suka kona I believe Ponani maybe a tsale swin'wana, unfortunately mi ni nge hi koti ku swi landzelerisa because a ni karhi ku yi landzeleleni bifi leyi. So mhaka ya kona of course yi sungule hi Ponani kwalano, ve ni kuma na screenshot xa kona of course yena a nga fika kombisa ku ivi loko se ni fika ni hlamula ku ri wa hemba if a kolotiwa a ta va a ya londza
as wa swi kota no rila 2022 i khale why now so a kha kombisa of course ku manager plan yo hemba timhaka to makhadzi wa kolota because a ku ri swa 2022 and that tlhela kombisa ku I'm actually laughing that Philani is saying I have bipolar swa vava swa yena shem his is still trending for the sake of fame as he gets fame hi ku rhoketela vanhu as you can see kwalano so ya swa ku mhaka hi laha i sukela kona in overall a swi related na makhadzi of course a kha respond ka manager plan hi postele as you can see ku rafa kombisa ku imagine kahle i lwa na munhu loyi existence ya yena of course yi dependa ku va kha a rhoketela vanhu and stuff like that and overall tlha kombisa ku a nga le ka level ya manager plan kwalani yena i sangoma i political activist as you can see kwalano so a nga lwi na vanhu lava nga higher energy and stuff like that ku posta ku yi le hi nyana mara hi summarize kwalano then makumu leyi vhete xi vona ku mhaka leyi a yi fambisana mhaka ya makhadzi because loyi i fika kombisa ku ta fika kombisa ku enemy i poverty i vusiwana ku that's why manager plan of course a yi ri karhi yi hlasela makhadzi na brand ya yena laha hi timhaka ta timali yi kha yi hemba and stuff like that ya tlhela kombisa na this post as you can see laha fika kombisa ku ngale ya hosi yo onhela mukhanselara yo lundulundu sweswi she thought I don't know my story about that Venda girl ya se ha swi vona ku nyimpi leyi a yi sukela ku swo ku i poste swin'wana pona na kombisa a kha kaneta swi ri ku manager plan i kha yi kombisa ku na swikweleti swo karhi a kombisa ku o nyuma sweswi na tidzivadziva so swi clear ku swi ku a ku ri before manager plan yi kombisa proof yo ku na swikweleti swo karhi leswi kolotiwaka as you can see kwalaho na yin'wana ti-comments I mean post ya leyi Afrika-Dzonga loko sangoma yo thwasa yi ri ka Facebook live i vheve i ta za a ku vo na xitshungulo xo hefemula as you can see kwalaho so ya hi sweswo mhaka van'wani va ri manager plan yi le ku khomisiweni van'wani va ri mhaka yo yi rhuketele n'anga heyi ko va vuheveheve hi nge swi confirm ya hi leswo